Hi guys, welcome back to my podcast. Kalau you dengar episode lepas, thank you so much. Hari ni saya nak borak pasal satu benda yang honestly saya sendiri sedang struggle. Rasa macam aku tak cukup baik. Pernah tak you all rasa macam tu? Macam kenapa aku macam ni je? Kenapa orang lain nampak macam berjaya je? Kenapa aku buat semua ni pun still tak cukup? Saya pernah lalui fasa tu. Fasa di mana setiap benda saya buat, saya rasa tak cukup. Dah kerja siang malam, still rasa useless. Dah tolong orang sana sini, still rasa tak dihargai. Bila scroll media sosial, lagi sakit. Semua orang nampak happy, produktif, glowing. Tapi saya bangun pagi pun struggle. One day, saya duduk sorang-sorang lepas balik kerja. Tangan pegang phone, tapi kepala kosong. Tiba-tiba saya fikir, sampai bila aku nak hidup untuk approval orang lain? Kenapa kita perlu rasa kita kena jadi macam orang lain baru kita bahagia? Then I realise, maybe kita terlalu keras dengan diri kita sendiri. You want to be perfect, padahal kita lupa being real is more than enough. Self-love bukan pasal manja. It's about accepting who we are, flaws and all. It's about telling yourself, aku dah cuba, aku tengah belajar, aku manusia. Since that day, saya start tukar cara saya cakap dengan diri saya. Instead of kenapa aku macam ni, saya tukar jadi tak apa. Hari ni aku dah buat yang termampu. Kalau tak ada orang appreciate you hari ni, it's okay. You appreciate yourself dulu. Kalau tak ada yang nampak usaha you, don't worry, Allah nampak, and that is enough. So, untuk you guys yang tengah rasa tak cukup, I just want to say this. You are more than enough. Jangan tunggu orang lain datang untuk bagi nilai dekat hidup you guys. You yang bagi nilai. Hari ni, I want you guys to hug yourself, peluk diri sendiri, senyum sikit, because you deserve that peace. Sampai kita jumpa next episode. Jaga diri, jangan lupa bisikkan hati sendiri, aku cukup. Bye bye.